Kalau bisa, kalau sih, pihak saya nang pinasa muna tu kami dinalaw subasan namin at kami kakanggi. Raja yang didolit, mulutin ke arong napatalukku karaok ni piso ni pagbubasi dan namang sengaja mulutin arong na hurang yogi. Pos dorongan namin, dia mau kang dulu namin, dia ambil saya masih juga kita masuk patur-paturan asa gue hingga nanongan. Nasa tolak ni gogo namin, nungaw paturan namin, asa nang pinasa mula tu namin. Asa dorongan namin masawon hatan ni si tua-tua, asa songkok masih buruk, songkok matu pihak-pihak. Oras mahami na sinarea, songima hamu na manuru namin, silupot mahami na din ang dulu. Ya, matutur raja ni haharuli. Kasong lima ki yamu raja ni hadon nami, nami kidoli nami. Song ko mo ni matutur raja ni hadon. Ang songgok man siguro songgok juga dia. Pahoras mahami susutan ang kidoli muna. Mahana ria, horas mahami nuhuk sare hadu ki marja ni ang guru. Matulog. Ya song lima. Sa nuhuk na baru nami. Asa sok kamu akaraja ni buruh. Kamu kasakaran, kapiso, kamu masuk. Lanjut tong mabereng mamorong anong orang dengkel mas maturia peta. Turkiyo ma urun kay tarusan ayuha. Anong mamorong na orang pas mas maturia peta. Rukun berbagi maun. Ya bisa. Raja ni anak kuku, kamu salutna, parin ni nasi udah kamu. Mau naik tohor atau uni beku mau terus ulang. Nang masih horak kita ke kamu anak kuku masih tusan lagi kita. Tohor yang harus apa takas tu ni dah ham nang nang. Alai ang namu habe. Ala pas doang ang ni hamil noai kon. Nang namu habe arang bolo. Tuna bulu pasalon ni kita. Alay, malapit sa lote, ring nak. Mauli ade dia, dikit-dikit lewat, harus roh hadisi. Ade raja ni haruli yang tiduri, ini yang tiduri kan, haruli kan. Nah, dikit lewat. Mauli ade mah di susunya mulan jurnali. Yan ramal na tohoro na pamilya alay dia kan nagsakui nung may rason na binukni na nagpisipi tapasupa dia wala sumni masanaga tawag Wala, kau ni ruang isi. Malulung sa mo niya, ama, mahuli maakot na rin nga. Rukun berbagi mau, di mo namin ito. Di baru nabi namuli ni abang kusengkangan. Siguna, Apa ni guna? siguna. Mai senjo. Nah, kasari. Di lapor si Marco. Enggak mah. Ang bidulin itu ya pernah dinahutai. Oh, kamu mau se. Betul, nama ini lo tanggung golong. Iya, dia kiri nih. Kedua, jalur itu orang begitu pengalaman untuk menjadi tahun. Penting nama ini.
Kapagi guys, jadi Di baru nami berhubung si pengnasa lagi Ada dua doi pohon tidak. Si hamu, wari dari dia tahu tak? Dia kata. Tahu tak? berdosa aku nak Asal manungi kau orang.